ka office jong ka deputy commissioner ka East Khasi Hills district kala pelong ya kejing Iaid rally jong ki ar Shaka Hynnin ka Sngi ka khar atri jomang ban ai Burom nak bentaparo ki Shipai jong kari ki bala ai kejing yada ka bahakmat e ya kani kejing Iaid rally lai lam da ka deputy commissioner ka kong RM kurba bat kani ka de kejing temu ban ken mau bat itu ya kejing ID bat jing Shakri beklem atatin jong ki Shipai ka jaj ban rio ya kani kerali lasdang na konflik balakawe lama da usan borlang warjri ubade additional deputy commissioner balapan kono State Central Library. Ini ke rally ke pengikut nombor tarasi jadi nak ke bentrapan ai ke support dan ke jing ya kersan ya ki Shipai ki jini kiba dan apa yang pertama mong jing le bat ke Pakistan bat ke jing long jing man berlai di sini hadir ke Pahalgam ke baca Pahalgam te kumsi benta bangin pergi ya ke jing kersan dan meningkat dua jenis snow gratitude ko bang karen ko jing ai ko ni ki de nam ta jong ki ke jing du kya du dem jong ki bangi baro ni yo ban kya dan yang bunyi yo ban sham suk halaki in December gari ru ka laj ni ki jing ma de namar baki ki dan rang to hapo ka miet mo ki jing yele ha Natakadaw ni kanyang sarkang simya kanang bentang ban peni ya kata kajing don kat ki haba kita sanu rutin bangi kinong India dan tak mesim ban snotho kajing kajing shon jampi bat yetin lina bat ni akan numa bidang kajing bat kimdan marwe ni dan nam ki bat ni baro ile anamita kajing ya tadi dalam lagi dalam jadi baik ni kena ibu-ibu baik polis kajing job mereka dari